Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sini tua-tua malabikang andrangi salasura salaku jamaah masjid raya Rapang yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu tepajaki syukur maraja luri sese arja aku sangan pong Allah Subhanahu wa taala. Andrangi salawat mapasalamat masa likiringa lori Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini ngata malabina pong Allah Subhanahu wa taala. Narekomelo ki bancay pemang iyare gamelo ki tanga-tanga pemang aya akuran na pong Allah Subhanahu wa taala. Aya masala puasai. Aya masala ramalange. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Aya purana iro aya maka de puange ayyaman ma'dudat. Jadi iro aya pertama na wajika ki puange ma puasa. Tapi ayat kedua na puangi makadai ayyaman ma'dudat. Ri asso pura na patentu pong Allah Subhanahu wa taala. Aga akatana makadai panritata nasaba ilalan na tasyulange angka 30 asona iyari ga 20 asara asona. Nasaba biasa tu idi nareko mapuasa ki ramalang. Tomatua tak riolo nareko 20 mi asara puasata. Maka da ito riolota, yari ga ang kamo pagkapa tau mapaw mapada makakue, maka da de naganap puasay. Padahal, iro 20 asara si bawa 30 pada si ulang. Makanya maka de puange ayyaman ma'dudat. Iro asoy pura napatan tu pang Allah Subhanahu wa taala de natapui puange maka de 20 asara asona yari ga 30. Bahkan Oko ayai maka dia pun Allah Subhanahu wa taala faman kana maridhan. Akatana iro to malasai, iro to lanju usiae, iro to malalange lo jupanda de nulle mapuasai de naganna puasana latu 20 asara yari ka 30. Akatana iya miro nawajikangi pun Allah Subhanahu wa taala lokoto de nulle mapuasa. Tapi ayana pura iya ayai 2 ayat setelah kewajiban puasa maka dia puangi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Magi jero na tiba-tiba puangi na rampai masalah akurang. Ewan ni mutamaki malam ke-17. Masyhur yari ga masahoro ri masyarakat tak makada malam nuzulul Qur'an nonno na akurangi. Sini ngata malabina fong Allah Subhanahu wa taala ingki hadiri. Biasa angka tahu makutana, makada magije na nonno akurangi 10 pitu. Nadega je nakada fong Allah Subhanahu wa taala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Majappu iya tu akurangi nonno i di malam Lailatul Qadar. Narekomelo iya tahat desa na nabita iya tala Lailatul Qadar, iya naritu al-ashrul awakhir min Ramadan. Malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29. Magi paling na 10 pitu. Makanya, iya bahasa na akurangi Bapak Ibu, ada yang mengatakan nazzala, ada yang mengatakan anzala. Saya yakin orang-orang pesantren, iarek ga madrasah aliyah, yari ga biasa mak guru bahasa Arab, yari ga riolo idit na pak guru ki guru tak ko asikolang arawengnya sekolah dinia. Oh beda ternyata nareko nazzala si bawa anzala. Nareko le terjemahkan ngi oko bahasa Indonesia pada memang tapi maksudna beda. Iro nazzala na panonno i aya akuran na pong Allah Subhanahu wa taala yari ga akurange
bertahap, dek na langsung ciceng. Makanya inilah dikatakan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 jolo ayat nonno di Gua Hira pertama kali. Itu disebut nazzala. Inilah 17 Ramadan yang kemarin. Ia masa ro'ay marisanga uko idi. Selama kurang lebih 23 tahun nonno loko Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nareko malam Lailatul Qadar, maka depan Allah Subhanahu wa taala ayatna inna anzalnahu. Maka maksudna ia rorigau angkana lepanonno akorange dari Lauhul Mahfuz loko Baitul Izzah, namanya di langit dunia. Jadi ia ro ayat akorange dek na langsung nonno loko Nabi tak. Ia ro puange na taromanang ijolo sininna sewa-sewae, sininna totoe, noki manang oko Lauhul Mahfuz. Nanti dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah termasuk Al-Quran itu. 1 kali langsung. Purana iro akorang inono loko nabita kurang lebih 23 tahun. Itulah disebut nazzalah. Sini ngata malabina fong Allah Subhanahu wa taala. Maka depan rita tafsir, tak para ulama tafsir mengatakan, oh ternyata iro ulama barakae, ular ramalange mak baraka tania nasabari puasa. Tapi nasabari akorang. Makanya narampe pong Allah Subhanahu wa taala purana ayat mak puasa masalah akorang. Iro ular ramalange mak baraka tania nasabari puasa tapi masalah akorang. Nareko masalah puasa. Matau-taungan ni mapuasa, mapulo-pulo taungan ni mapuasa, tapi aga elolonga boleh puasa tak. Angka gaidi rupa tawe tambah makasing ampe kedota, mapada ampe kedona akurangi. Yiromelo ya cinrolai. Jadi ukuranna berhasil ia tu puasa tak. Ia naritu malolonga ki cahayana akurangi, carana ia naritu yacin rolai ada na akuran na Allah Subhanahu wa taala. Iya na tu nak beraka ular ramalang nasaba akurangi. Tania nasabari puasa. Tapi puasa ay natiwi ki untuk pakasingi ampe kedota. Iro puasa ay allalangami cara minatiwi ki Allah Subhanahu wa taala. Sini ngata malabina Allah Subhanahu wa taala. Makanya maka day nabita man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Masa horo iya hadis iteng kalinga apalagi ular ramalang. Biasa ni iteng kalinga. Maka Nabi tak man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Nigi-nigi Mario siruntuk si bawa ular ramalang. Haramkan ni watak kalena gesay api neraka na pong Allah Subhanahu wa taala. Nasaba angka tu tahu Bapak Ibu dek na Mario si runtuk ramalang, angka masisa. Magay na masisa. Boy, waktu asangkyang ni Pak Ustaz, de na jaji kasi pa sangkiye marajing itawe, matasi marajing itawe, masangki na rekoto mapuasa. Padahal sebenarnya iyo puasa de na wat din nahalangi ki untuk makjama masapa dalle loko pong Allah Subhanahu wa taala. Harus kita tetap masumanga walaupun de tomagala mapada galak tak rigaw angkana isaliwan na ular ramalangi. Jadi de nawat di toba susah. Yarek ga biasa ang kepak baluk-baluk de na melok tarala baluk-baluk na ri ular ramalangi makere-kereng. Makadai masih saka nasang ya na reko ramalangi. De na melok tarala baluk-balukku. Magay na reko isaliwan na ular ramalangi tarala baluk-balukku. Ang katoto masisa. Nasaba malampila da ipatsarama na pa Ustaz. Apalagi na reko matarawi. Meloni nasa matarawe turi macaraba mo pimon yase makanja mo tu nareko 10 5 menit 20 menit siti na jamoy tapi nareko 30 ni menit 40 ni menit be dekwa na ita dinapa dan nareko cara masubu nasaba maka dinangi Pak Usman namula tu tatepi tu masjid raya Pak Ustaz apalagi asoaha moy. Sini ngata wala binufong Allah Subhanahu wa taala yang kihadiri. Ang katotaw masisa malampelada pa pangupuna po imang. Tapi orasa idi imatae matcah. Marisangan naisang. Nisat timba-timbang makmumna. Maka daya makmungi makwemi lampe na napoji. Makanya di zaman na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Angka sahabat pura letak go oko nabitta namanya Jabal bin Muaz. Dipanggil sama Nabi Muhammad. Jabal bin Muaz, magi je iko mapangupu malampela da surah mau baca. Dega je mite to emon rimmu. Tania bawa kalolo si bawa anak dara ia rega tahu mata de magala makede. Angka to kasi tu to matoa. Angka to malasalasa. Angka to maiga urusanna purana mas sempajang. Melolo si mak jama na sabak iro wattu isay purana isa maiga sahaba riolo melo mak jama mopa. Makanya itu biasana okori zaman na nabita na reko isay dek na malampe papangupu na. Termasuk ni idik biasana apalagi melo ki matarawe. Makanya iro nabita pura na tago Jabal bin Muaz seperti itu. Makanya na reko iya biasa kak joka-joka okori si di onroang. Seperti misalnya di mall kak biasa ki dapi imas sampajam magaribi. Mas sijak memang na iya malawe jenne untuk aga melo kak menrek merimang. Na sebab pura kak biasa runtu imang oko musalla na mol malampela de carana marimang. Wadi jaji maponco iro papangupu na tapi malampela de iro nadana-dana. Mendayu-dayu iramanya untuk membaca Al-Quran. Magai rigau angkana magaribiye maiga tau melok mas sempajang musolla dan ni na antri tau melok mas sempajang. Makanya ia le baca ia siti najai ite kondisi mon ribat kadabe malampi antriangi ajak na tumit talak da mega mo pato melok mas sempajang apalagi magaribi macipi waktu. Sini ngata malabina fong Allah Subhanahu wa taala. Tapi risi dia to waktu angka sahabat mapisang. Jadi angka tu modelek na sahabat cedek mapisa sih. Mapada moto idi biasa angka tu jamaah tak cedek mapisa sih. Jadi angka memang modelek na sahabat cedek mapisa sih. Maka dari surah nafang Allah Subhanahu wa taala angka je sahabat namanya Sa'ad bin Muaz. Ia ro tungka mas sempajang, ia rupa pengupuna kul huwallahu ahad. Memponcok lak da tosi. Jadi yoli si Sa'ad bin Muaz, Sa'ad. Magi je iko tungka mapas sempaja. Ko turikul huwallahu ahad ni bawa mu baca. Aga nasa Sa'ad maka day ya sahabat na nabita, ya Rasulullah inni ahabbu ila suratil Fatihah. Mapujila deka nasang oko surai suratul Ikhlas. Nasaba iya suratul Ikhlas mapakas sa imakada day gaga puas sa ngadina pong Allah Subhanahu wa taala. Weh salama ni itu idi. Apalagi biasa na narekodo pulo ni ramalang turikul huwallahu ahad mimbawa yamba. Apalagi biasa imata riolo na sabak makura mungkin hafalan na iyari ganitay kondisi na jamaah iya na rakaat kedua kul huwallahu ahad. Jadi iya tu nabi tak dek nang kana tak goi nareko maponco ibacai na sabari kul huwallahu ahad le baca iya mina tak goi nabi tak nareko malampe ipapangupuna po ima. Tapi Bapak Ibu nareko to mas sampajang ale-ale meloki macori nabitta Aisyah radhiyallahu anha makita na nita nabitta mas sampajang tahajud letu borok bitina malampe papangupuna nareko mas sampajang ale-ale. Jadi iya tu sika-sikasin na sampajang nareko meloki makacoko nabitta sampajang sunnah nareko mas sampajang wajib ki yare gamarima ki yite kondisi na jamaah. Tapi nareko mas sampajang ale-ale ki tapametay na sabak magalak mo ki makada ise kondisi na aleta aja na nasigilingan malampe rigaw ang kana marimaki maponco nareko mas sampajang ale-ale ki khususnya misalnya sampajang iya malampe watun na seperti tahajud misalnya. Sini ngata malabina fong Allah Subhanahu wa taala nareko palit Mario ki mutama ular ramalang maka de panritahat desa ta na iya tuhat desa dek gaga runtu oko Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai. Pokoknya dek gaga ko kita had desa iyer den re had desa lo pudaki pertama. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Sengadin nasi di kita namanya Durratun Nasihin itu pun bukan kitab hadis. Makanya maka depan ritata ai palsu ya tuhat desa hadis palsu. Jadi peko ni. Nah sebab biasa kejadian iya agak maka malaki
na makkade sele surat tak selenge-lenge makkade palsu ya tu hadis termasuk ini Mario ki mutama ular ramalang na makkade Pak Ustaz yang saya katakan hari ini adalah hadis ini palsu. Nah sebabkan ngidi patuntuk Pak disengaki tania makkada ustaz na melo yakin rolai tapi Pak disengenna nareko palsu iya tu hadis akada ki palsu nareko si demi pendapat akada ki si di pendapat. Tapi kalau banyak pendapat, bilang juga banyak pendapat. Sama dengan sholat. Nah, sebab biasa engkau uruntu, tahu macarama, nareko pak guru mas sempaja, si dimi bawa kedo-kedo, narampiangi jemaah. Padahal tata cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak versinya. Magai na banyak versinya. Tania si dimi sahabat mitai nabi tak mas sempajang. Tapi banyak sahabat yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Angkam mita poli benrengi, angkam mita poli monri. Ada yang melihat Rasulullah dalam keadaan sakit, ada yang melihat Rasulullah dalam keadaan sehat. Angkam mita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magala mo pirigau angka mas sempajang. Angka sahabat maita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malasalasa iyari ga macua-cua ni umurut na Nabi mas sempajang. Makanya harus diungkapkan. Ayo nama kada iya mi bawang yang orang pe cocok. Tidak bisa. Tarampe manang iro ada adanna panritata sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peko ni pada Pak Ustaz, nama riolada ni mutama ular ramalang, apalagi macawe ni yang namanya Lailatul Qadar. Maka de panritata sapaki dalil lain hadis lain ia wadiki mapasandre Mario mutama ular ramalang. Pada moto itu amala-amala lain masih banyak hadis yang lain. Oh ternyata di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, maka dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu. Iya ro Abu Hurairah, maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narampe agaga mapakariyo-riyo loko sahabae. Agaga akatana ya naritu iya ro Nabi nasuro ki Mario, maka dah hadza syahrun mubarakun. Iya ular ramalange ulama barakat. Jadi narekomelo ki makamala denre Mario utama ular ramalang. Tania iro den hadis pertama, nasabah iro den hadis pertama palsu. Tidak bisa dijadikan sandaran atau dalil untuk mengamalkan. Tapi nareko iya den hadis baru-baru hadisnya dari Musnad Ahmad bin Hanbal, maka itu hadisnya sahih. Bagai paling nareko hadis nama lemah. Masih bisa kita amalkan. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarang kitab Fathul Bari, maka dari dek tu nawat di 100% le yakini ia tu hadis malamai tania pole oku nabita. Masih ada kemungkinan hadis dhaif itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya wad di mau pale amalkan, apalagi memberikan sumanga untuk ini makamala. Hadis dhaif. Dena pada nareko hadis palsu, maka tidak bisa sama sekali. Harus cari hadis yang lain. Sini ngata malabina Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang kedua, nareko pale Mario ki mutama ular ramalang, Mario maga ki ajak gamma Mario ki nasabari agagalino, maka dayor nasa nareko ko ki masjid raya lau buka pasti mega andre okoro masigi lo poje pasti mega to mappa buka kama koroi iyare ga Mario ki melo madappe oko pang Allah Subhanahu wa taala, maka daki melo ka nasa lo buka oko masjid raya tapi nasabari melo kak male barakat na iro papabukai. Jadi pada rekenna amalak tak melo buka aku masih raya, tapi beda akatai. Beda akatai. Sidi akatai agagalino, sidi akatai makada melo ki lolongangi pak berena tawe nasabari barakat na melo elalo. Iyarega makada ki ay melo ka iya nasang aku masih raya, makada melo tokka nasang iya mapabuka. Ajak to si turi idi mi bawa melo lepa tuju, ajak to si idi bawa turi melo yalea, dek nang katoma bere. Turi idi mi melo yalea THR, turi idi mi bawa melo yalea sirup, turi idi mi bawa yalea papabuka, tapi dek nang katoma pabuka, dek nang katoma sedekah. Maka iya ular ramalange, ulama beraka bulan berbagi, tania tu bawang idi melo mat terima, tapi melo tukki mak bagi-bagi lo pada tak rufatau. Sini ngata malabina fong Allah Subhanahu wa taala. Termasuk biasanya nareko to mak bere sekepitara. Yeah.
Zakat fitrah itu kalau kita menggunakan beras, ya karena ada dua versi, ada bisa menggunakan uang, ada yang menggunakan beras. Nareko pakai ki warra Bapak Ibu, tak usahakan ni iro warra etanre, iya na tu warra wadinya sekekeng. Ajak narekin na iya aso-asoe warra eanre misalnya kualitas tertinggi ya sang aleta aku Kabupaten Sidrap maka kue maka ada kitu santap di to maka dana santap contoh tanya iklangi tapi rigau angkana melo ki masa kepitara iro haselet na galuta melo ya sakepitaran dana cocok na sabab iro haselet galuta depa na manasa maka da agar kualitasnya apakah kualitas nomor 3, nomor 2, atau nomor 1, atau premium dan lain sebagainya. Jadi nareko aso-asona mandreki warra santap, maka yang bisa dikeluarkan zakatnya kepada orang lain itu adalah beras santap. Aja na warra lain. Wat di momon ria sena. Tapi dia na wat di mon ria wana. Iyarega. Biasa ki idi nareko masak ki episi pulungnya oko amil zakate iyarega oko pengurus masigi pura ni lesio kantong-kantong iari ga oko baskom eletaro. Ini pekerjaan rumah untuk biasanya ambil zakat magai nasaba dek tu nawat ding lepasi campur warna si dia tahu si bawa warna tolengnya karena bisa jadi beda kualitasnya. Narekomati ya bagian elalan natas si karungnya si campur agak-agak okoro biasanya dek tu nama kanja na sunna nareko na nasu kasih tahu tidak bagus. Angka manasu, angka dek, angka malamak, iro warra biasanya rekole campur Makanya sebaiknya itu maka di pandritata amil zakat atau panitia zakat harus memperhatikan ini. Ajak ki campur narekomelo ki mak bagian iro warra mati, ajak kita campur rigau angkana na pasipulung itawe warra nah. Karena ketika kita membagikannya nanti iro kualitas si campur sehingga rigau angkana le nasui pada makalelengi pakalelengi na sunnah angka manusula da angka de na manasu angka makanja na sunnah sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala ri ulang ramalange mamagi-magi angka ki lologang ni ada na akurange pastinya melalui puasa iro puasae nasuro ki pong Allah subhanahu wa ta'ala makada la khalufu famus shaim atyabu indallahi min rihil misk. Iya tu bau timun na to mapuasai lebih mawangi dibandingkan minyak kasturi. Iya hadis hadis sahih. Matapak moki aku hadis nareko matapak ki mati tete 12 ya. Ta coba-coba igare temwangi timutta oko bali bari jamata. Yari ga bali bolata. Yari ga idit na may mawi. Apalagi nareko pura ki matinro. Maka dia dendre subuh Pak Ustaz, iya robaun na timun atau mapuasai mawangi. Lebih mawangi daripada minyak kasturi. Kita coba-coba nih gari memawi. Mati nareko tete dua tangaso. Aga na sa panrita hadis ta. Oh iya hadis mapatuju makada ajak kita mega bicara rigo angkana to mapuasa. Iya na aga makka gunai lepasu ada adata maega mak baca Quran narekomelo ki mak bicara lo pada taru patau pikiri ki jolo iya ada adaku de toga na tersinggut tawe nareko mapu ada ka iya na tu nasabari na mawangi timutta tania makada turi gora kaleleki yari langsung ki melo cobai. Nah makanya kenapa itu Imam Asy-Syafi'i masih membolehkan bersiwak atau bersikat gigi sebelum masuk duhur. Jadi ini tuh biasa na pak kantor yarik ga biasa ki rapa-rapa si bawa anggota nareko tengah soi sebaiknya masih kaki sebelum loro masih dibolehkan oleh Imamuna Asy-Syafi'i. Tapi ia untuk menjaga-jaga rigau angkana manre subuh ki pura ki manre subuh asika gigi memen. Iya. Aja agama lo ki masam paja subuh. Dia petu masih kaki gigi maka depo ima waladhdallin. Tapagora to ki idi imonri malwalwat timut tak makada amin. Masuyo robon na timutta. Makanya zaman na Nabi ta angka sahabat sahabat yateang makarroy. Yateangi sahabat manre lasuna narekomelo lo masigi Jadi iro bahasana aya nania hadis na Nabi ta ukur makada dilarang. Tapi para ulama usul fikih mengatakan
narekomateang itu Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah itu melarang di dalam hadisnya, bisa jadi hukumnya haram, bisa jadi hukumnya makruh, makarroi. Jadi dia mesti nateaki Nabi tak langsung haram, tidak. Bisa jadi itu bentuknya makruh, makarroi. Makanya harus ki mak guru oku pandritata. Nah, termasuk masalah ini nateaki Nabi tak manrela sunah. Nah, sebab iro tau arae napoji manrela sunai. Magai iro la sunai angka bauna khas nareko tu mak bicara masui. Sama seperti kita makan jengkol, makan pete, yari gaman reki durias sebelum lo sempajang. Kam masui bauna timue sehingga makalelengi kasih nareko tu mak tigerro ga yari ga tu mak bicara oku masigi emai ga tahu. Makro itu naganggu tau lenge rigau angkana makasiwiang. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala ingki hadire. Termasuk ia nafaguraki Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabairo puasai na suroki puangi maliwasang. Rigau angkana ki maliwasang suroki tahangi sinin na nafasutta. Karena Imamuna Al-Ghazali menyatakan nafsu yang paling mendasar na rekotulle mo jagai iro agagay yan itu nafsu watange na rekotulle jagai nafsu na watange, maka berkurang kemaksiatan yang lainnya. Berkurang. Tapi kiri kini Bapak Ibu. Iya. Rigau angkana iya ular ramalange karena nasuro kipong Allah subhanahu wa ta'ala mapuasa. Mapada rekenna iya napasuwe ka jandelanna iya narutu matay. Narekomelo ki pikiriki melo buka tawe kamay gabi pa okoro yolota pasti memang ni rumatay makita kita makadaaga matu yanre. Ang kani onde-onde, ang kani katirisalay, ang kani baronggoy, ang kani kuwelepis, ang kani panadae, de pananre, de pa esbuay, ang kani es cincawe, ang kani esbuay, es doriange, esbuay, dan lain sebagainya. Pasti makadaki, makade matata, ay nareko na sa pura ka manri panada, manri ka jalan kote, iya si wanre, iya si puro ka esbuay si minu kasi dan lain sebagainya. Pak kita matay. Tapi aga kejadian, moni ko na masigi napay dua jalan kote, nanre matiga roni. Si diwairino selesai. Akatana yan narito, napasut tak mi matanre. Elo tak mi matanre, tapi kebutuhan fisik ini cek dek mi. Apalagi ini biasa na tumatuay, umur-umur 40-an, 50-an, 60-an. De naganna elalan na tasipan ne, elalan na siwaniya yanre. Mage palit na malakdaki, masapa ukuro isaliwang. Apalagi masapa agaga haram. Narekomelo ki mapikiri cek dek mi, yanre. Apalagi umurnya 40 tahun ke atas, paling tatalu timpu mani, 5 timpu mani, paling banyak itu 10 suap kita makan di dalam sehari. Yari ga ilalan na cicak manre. Itu kebutuhan fisik kita. Cuma elo tak mi malah dak matanre. Makanya nateyaki nabi tak ke kita-kita. Makanya di satu sisi juga nareko idi rupa tawe dek tu nawala dak makita-kita ki oko bali bolata. Bali bolata mali motoro. Macina ki si mali motoro. Bali bolata mali oto baru. Yita si cele-cele kisi ko rajandele makna bay mali na sang anggote oto baru. Melo kisadi. Mak bola baru si bali bolay, makna mak bola baru si nasa yano kuro rapang. Macin na si. Si punan na mak beni baru bali bolana. Melo toy kapan? Sini nga tamalabi na fong Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi deto to na wading salah 100% biasan na tau male agagata. Magay. Wadi jaji idi salah. Idi poji mapita-pitangi warang parata. Contoh, biasan na idi na rekoloki botinge. Makdam telak baki lo botinge. Dek mi wisang makada ulawan mo gaji ro na pake calloga. Iyari ga maciciki, sidi mi jari na macicik tapi natutup manang jari-jari na. Iyari ga matas 200 300 juta. Ni tatawe idi mato poji-poji pitangi warang parata. Makanya kenapa Nabi ta itu sebenarnya orang kaya. Tapi Nabi tak memilih hidup sederhana, biasa-biasa saja. Sini ngata malabi na fong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ako range na pak guru ki untuk maciori ako range, makiada mapada ako range. Tapi tentunya caranya melalui puasa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nadidik ki puangi ilalana iya sulange untuk aga masuki ramalange tambah macaki maitai linona pong Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mambagi-magi turin naliki alinrunga pong Allah subhanahu wa ta'ala. Salama ki lino. Lebih-lebih pa akhirat pong Allah subhanahu wa ta'ala. Lolonga ki iya ulama berakae. Bulan yang penuh berkah, bulan berbagi, dan bulan
untuk berbagi kebahagiaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rusyada. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fihi wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq wa ma taufiquna illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.